Mwaramutse mwese abakunzi ba Mirembe Capital News muherereye ku migabane itandukanye y'igize isi, aho ari nimugoroba namwe tubahaye mwiriwe kandi dukomeza kubifuriza ibihe byiza. Uyu munsi rero ni na kane itariki 2 z'ukwezi kw'icumi 2025. Turabutse kandi gukora subscribe batarayikora, bamaze kwikora namwe turabashimiye cyane kunkunga se cyangwa gukomeza kubana na Mirembe Capital News umunsi ku wundi. Tudatinze rero reka duhere inkuru zacu misozi miremire y'Umurenge kuva za Rugezi, Irumba, Mukoko, Gahwera, za Karingi ndetse n'ahandi henshi yakunze kuba yibasirwa n'ibitero by'umwanzi. Kugeza kuri ubu bagize kangahe batumva ibi bitero bikunze kwibasira aka karere ka Minembwe. Bityo rero n'akarere ka Mikenke kugeza kuri ubu bafite umutekano n'amahoro, tuherutse ko bagabwaho ibitero n'umwanzi. Gusa nubwo bimeze bityo mu karere ka Minembwe ndetse na Mikenke, umwanzi ntari kure ari gutegurira ibitero hafi, yaba uri kuri zero cyangwa se uri za Gipupu n'ubundi, kuko aya marembo yombi akunze kuba aturukamo abanzi kandi bafite ibirindiro byabo ahazwi hatari kure, yaba abari kuri Pwezero bafite ibirindiro bikomeye bivanze ingabo z'abazarendo FARDC ndetse n'iz'u Burundi zavuye mu mushasha wa Fizi, za Bibogobogo ndetse n'ahandi henshi hatandukanye muri teritwari ya Fizi. Za Gipopo naho n'ubundi naho nuko habarizwa ingabo nyinshi ziri muri iryo huriro tuvuye kuvuga. Ingabo nyinshi z'u Burundi zaje kuba ziva mu karere ka Bijombo zerekeza muri Gipupu n'ubundi kugira ngo barebere hamwe ko bagaba ibitero muri utu turere twa Mikenke ndetse na Minembwe, nk'uko zagiye bitangazwa na bamwe mu bagize ingabo zatwirwaneho zibarizwa muri imisozi miremire y'Umurenge ndetse n'abandi batubereye maso ahangaha batugeza amakuru umunsi ku wundi nk'uko dusanzwe tubibagezaho. Imigambi ni yose rero y'umwanzi kugira ngo yongere kuba yatera aka karere ka Mikenke yakoresheje ikirere ndetse no ku butaka. Tubise ko no mu minsi yashize baherutse kuba hibasirwa bakarasa ibibombe bakoresheje drone cyangwa se indege zitagira abapilote zari zivuye mu duce tumwe na tumwe tugenzurwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bagahamya ko inyinshi zikomeje kurasa ahagenzurwa na Alliance du Fleuve Congo zihagurukirwa mu gihugu cy'u Burundi, aha ni ku kibuga cy'indege ca Bujumbura. Bityo rero abaturage batuye mu karere ka Bijombo bo barashara mu karere kagenzurwa n'iri huriro rya guverinoma ya DRC, aho bakomeje kuba batotezwa n'ingabo z'u Burundi ndetse n'iyi mitwe y'inyeshamba ihabarizwa yahawe intwaro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukiri n'ubundi muri mushasha basange haje ko hafatwa umugabo w'imyaka 65 kekwa ko ari Umurundi, akaza gufatwa n'abazarendo bakamutoteza, bamukubise cyane bamwita umututsi wo muri Kongo cyangwa se umunyarwanda waje kuba yabagabaho ibitero. Bikavuga ko yari umugabo w'Umurundi wikoreraga akazi ke gasanzwe k'amaboko, akaza gutabwa muri yombi n'iri huriro ry'abazarendo bakamukubita batababarira, kuko n'ubundi bari mu byo batojwe cyangwa se imirimo yabo ari kugira nabi uwo babonye wese bakeka ko ari umututsi, nubwo bakunze kuba bibasira n'abandi bakongomani batari abatutsi ndetse benshi bakahatakariza ubuzima ku rugero ibikomeje kubera mu mujyi wa Uvira. Ibikorwa bigayitse rero byagiye byibasira abaturage batuye muri mujyi wa Uvira b'amoko yose, byagiye binengwa cyane n'abandi bantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse baba mu bwoko bwa Furero n'Ababembe batabariza abaturage batuye muri Uvira kugira ngo nabo batetugwe cyangwa se bakugwe mu bubata bashizwemo n'abo bazarendo. Yaba ndetse Alliance du Fleuve Congo nayo yatanze amatangazo atari make itabariza abaturage ivuga ko itazabyihanganira mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukoresha bazarendo yabahaye intwaro mu kudestabiliza cyangwa se guteza umutekano muke mu baturage, ko batazabyihanganira ahubwo bazaza kuzimiriza umuriro iyo uturuka. Tukiri muri iyi ntara n'ubundi mu gace ka Nzibira kaje kuba kagabwaho ibitero n'igisirikare c'Abarundi, ariko bakaza gutegerwa kure batarakageramo n'ingabo za Alliance du Fleuve Congo zikaza kuba zabakubise zikababaza cyane. Ni igitero kitari coroshe caje kwibasira ingabo z'u Burundi zari zagerageje kugagaba ibitero, zikaba zahatakarije ibikomeye cyane, yaba ingabo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bari baje bitwaje. Tubise akarere ka Nzibira gaherutse kwigarurirwa n'ihuriro Alliance du Fleuve Congo ribazwa ngo twirwaneho na M23, ndetse kakaza kuba kararashwe kandi n'amadrone ya guverinoma ya Kongo byakekwaga ko cyangwa se byemejwe ko yahagurukiye mu gihugu cy'u Burundi. Bujumbura akaba ariyo yagabye iki gitero nyuma yo kuhirukana. Bagerageje kandi kuza kongera kwagaba ibitero ariko bahisubiza, ariko barakwitwa bikabije basubirayo batumva batabona. Rero tunyarukire muri Kivu y'Amajyaruguru, naho ku munsi w'ejo hagaragaye imirwano itari yoroshe yaje kubihuza iki gisirikare cya Kongo cyangwa se abo gikoresha bamayimayi baje guhabwa izina rya Wazalendo ndetse taryanganye na M23. Imirwano itari yoroshe rero ku munsi w'ejo ikaba yarabereye Imiyanja ndetse indi kabera
igereka aha ni hafi aha ni za Masisi imirwano yariko ibice bigacika ku munsi w'ejo. Nubwo bimeze bityo rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikomeje kuba yagerageza kandi kongera kuzana abashanshuro nubwo bazanye mu myaka yashize batagize ico babahirira bafatiwe Goma bose bakerekezwa iwabo. Kugeza ubu rero muri Kisangani hari abashanshuro benshi bagaragaye bavuga ko bazanye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubafasha kugira ngo uyu mujyi wa Kisangani utazaza kugwa mu maboko y'ihuriro Alliance du Fleuve Congo. Tubitse kandi Kisangani ariko kocishijwe ikuru cha zone ya gatatu iyobowe na Lieutenant General Masunzu Pacifique. Abacacuro rero bakaba ari abazasaidia cyangwa se bazafasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana ku butaka ndetse no gukoresha ibitero byo mu kirere bikoreshwa n'ikoranabuhanga nk'uko ari muri bimwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishize imbere muri iyi minsi kugira ngo irebeshe ko yarwanira n'umwanzi wayo cyangwa se uyita umwanzi wayo Alliance du Fleuve Congo cyangwa se AFC mu magambo ahinnye. Hariho benshi bakomeje kunenga Perezida Felix Tshisekedi mu komeza kuzana abacanshuro abaha amafaranga y'umurengera ari ukenesha igihugu cyangwa se gukomeza gushira igihugu mu kaga nyuma yo gusahura imitungo ayikoresheje mu buryo ubunyuranyije n'amategeko kandi butemewe. Bityo rero ko agomba kwiyoboka inzira y'ibiganiro kuko abo bahanganye ari abakongomani bagenzi be icyabikemura ari ibiganiro naho ibindi byo ntaco uzatanga. Tshisekedi rero ntabikozwa we abona ko umurongo afite ari umwe ari ukurwana kandi akoresheje abanyamahanga nyuma y'aho ingabo ziwe yarayizeye yari yashize imbere zari zatsinzwe. Abandi bakamushinja gusuzugura ingabo ziwe aho yashize imbere abanyamahanga ndetse n'abazarendo ko bahabwa ijambo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko byagiye bigaragara mu bice bimwe na bimwe bigenzurwa ndetse n'izi nyeshamba aho zavuga ko zidashaka umujenerali woherejwe na guverinoma cyangwa se na etamajoro y'iki gisirikare FARDC kandi bikaba bityo bikubahirizwa ubusabe bw'abazarindo akaba aribwo bushirwa mu bikorwa. Tukiri hano ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo reka dukubitire mu mugwa mukuru Kinshasa akomeje kuvuga umwuka utari mwiza nyuma y'aho Perezida Felix Tshisekedi akomeje kwibasira abanyapolitike abashinja ibyaha byinshi bitandukanye ndetse bamwe akabakatira urwo gupfa mu minsi yashize rero cyangwa se ejo bundi bumvishije uko batangaje bavuga ko wahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila kwakatiwe urwo gupfa ndetse n'iyazabu y'amafaranga, ibintu bitashimishije cyane benshi yaba Alliance du Fleuve Congo ndetse n'abandi banyapolitiki bo mu ishaka rya Kabila bavuga ko ibingibi ari intambara ya politiki ko batagomba gukoresha politiki mu makosa nk'aya ngaya yo kugezaho bica umuntu. Bamwe mu bakoze ibiganiro cyangwa se abagize ico bavuga bavuze ko nyuma kuziza Kabila ko yabonanye ni Alliance du Fleuve Congo mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu bidahuye no guhanishwa ico gihano kuko nabyo bagiye mu biganiro baza bicarana bakareba nimbona nkubone n'abantu ba Alliance du Fleuve Congo ko bityo ko bidakwiye ko Kabila we agomba kubizira kuko aho yarari ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abo babonanye ari abakongomani bagenzi be ko yagomba kubaganiriza nkuko yabikoze n'ubundi. Gusa nubwo bakatiye uyu muyobozi cyangwa se wahoze ari umuyobozi wa Kongo bakamukatira ubwo gufa kugeza kuri ubu ntawuzi ahaherereye. Mu minsi yashize yagaragaye Bukavu ndetse na Goma ariko kuri ubu ntawuzi aherereye bamukatiye batamufite batazi naho aherereye. Reka rero tunyarukire mu muryango w'abibumbye ibyatangajwe n'abambasaderi babiri yabo w'u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo bahabwaga ijambo kugira ngo bagire icyo bavuga. Uwa Kongo rero agihabwa ijambo yavuze ko Kongo irusha demokarasi u Rwanda, uko FDL ribarizwa mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari abanyarwanda kuko nta kindi gishobora gutuma aba bavuga kuri ubutaka ko bagomba gukora ibiganiro n'ingabo z'u Rwanda cyangwa se na leta ya Kigali. Ati twebwe kubera demokarasi duhora dukora ibiganiro n'abagwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ntitwibaza impamvu rero ubu batakora ibiganiro ngo baganire n'igisirikare cyangwa se n'izi nyeshamba zibarizwa ku butaka bwa Kongo. Ambasaderi w'u Rwanda rero uhagarariye u Rwanda muri ONU Martin Ngoga mu kumusubiza yavuze ko niba demokarasi barusha u Rwanda ariyo gukora ivangura no kwica abaturage bamwe mu bakongomani no gushigikira inyeshamba cyangwa se intagondwa zasize zikoze jenoside mu 1994 mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi, ariyo demokarasi barusha u Rwanda ako batayifuza mu Rwanda. Naho Bintou Keita ukuriye ingabo za Nations Unies zibarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe yatangaje ko M23 ikomeje kwigarurira bimwe mu bindi bice nyuma yaho habayeho cessez-le-feu cyangwa se guhagarika imirwano kugira ngo batangire ibiganiro byaberaga i Doha muri Qatar.
Ni ijambo rero ritafashije benshi abashyigikiye uruhande rwa Alliance du Fleuve Congo bavuga ko batari kwihanganira menace cyangwa ibitero bagabwaho, ahubwo bakomeza kuja kuzimiriza umuriro iyo waturutse ndetse bagatabara n'abaturage bahabarizwa bakomeje kubatabara. Bityo ko ibyo bihano cyangwa se ibyo bitwaza nka Nations Unies batagomba kugira uruhande babogamiye, bagomba gukurikira ikintu cyose ku ngingo yacu bakareba n'ingaruka gifite ku baturage ndetse n'abandi bose. Turashimiye rero mwebwe mwese mukurikiye Minembwe Capital News kuri aya masaha, turabararikira gukomeza kubana natwe no kutuba hafi mukurikira ibiganiro byacu cyangwa se amakuru tubagezaho umunsi ku wundi, nk'ibisanzwe ni Wilka Fidel ku buhanga bw'ivyuma ani John.